Washington nangi geji sunyu demdo kanto gyunden shin sangwe yikje zheshu daya yobshi. Yikje tenzor sangya tamshu dan sangwa nya goba je go ne. Kete yikje tenzo minge ki lakdo teba yina. Nögyön chinzhe yongsi ba seki yobshi. It could be about a secret covert Tiri ni operation. sangwe leguishi ki kor yinsi ba ta. Yana Amerike chinzhe siju. Yana eri mangmi demjo so. Jirdan chena gedun sungkyop to phapki yori. Amerike nangla sangwe legun zhemi jubge ki. Nezu tiri sokchub da jeshib dembi chiki yori. Yine sangya tamshu kani min yongshe shiki mato she tubya meba tang. Mina tenzu che sangya tambe kengchung nangla gogyabne yikje tenzu da goyba Don't le. just do that. Lega tenzu mi sitting in the shenki office desk patong wa and you chegyur act as a sosu skeptic. legun ki You can't joksine listen. che choki meba There'll be tang. all different Tenzu layers tola of shibju vetting, dan tenja ki rinpo insecurity. mangbo shik dim kuki yori. Yine sangwe yikje mangbo shik sangya tang sungkyup tambe kuryo ki nangla negi mebar. Thade kubdir sinzi Biden da tinge sinzi Donald Trump ne sangwe yikje suishin nyarza majungwe tola shimju chimyo yimshi. Netan diyi mikse hyungzin gyurwa zhongye che la tene sangwe yikje kuti da nyarza chiwe mala nangla yarge tonggoba sebu reche gedun denja ki turim che shiba Michael Evans yi tertun che du. There needs to be a database that includes Yikje all the tenzor titles, gojang da dates, tseta juhi the subject sartun line, baso the nezu creator, sebur whatever goyde metadata you chinjo want, cheba because then yinzi it won't get yikje lost. porla ma Or songwa there's much ta less likely that sanne it will get shen la lost ker or get debu taken meba away chaki somewhere. reche joba tata kongki shungne yikje mangbu shik Government sangwa spends a lot nya of chagi resources, a yoba lot of ya time jodu. keeping secret. Zawe sangwe yikje nyershu chungtu tonggyur chilu nye tong gui lor tekab ki sinzi Barack Obama yi bezu nang yoba ta. Tishin sinzi Joe Biden ki kapsu guchukchi ki tuengin ta dewe sangya chirtu nang yobshi. Nyamshiba Evan ki sangwe yikje nyamju ki nangla nyurwa ta yarge tsuishin tangwa yina teyi gegab ki tenja la ya pendo yungi reche jodu. Netsu di nyanju shuge pema di jin yin.